ngigcinile noma ke mhlawumbe ngibe khona ngingabikho sengisaba nokuthi ngilokho ngithi ngiyareporta ukuthi ngicabanga ukuthi ngangishilo ukuthi ngizoba khona mangingekho ngivele ngi-understand ukuthi kusho ukuthi ngibandekile topweni la ngisebenza khona. Siyahlaselwa-ke bazalwane left and right, siyahlaselwa size kusho ukuthi nje siyaphela bese ngathi siyaphela kodwa singapheli into ezidlule. Ngizala ngaphambili nje ngizobonga uJesu. Kwenzekile-ke ngoba siyasebenza phela siyinhlanga ngeyinhlanga ezingafani. So the other day usathane nje efuna mina ingene ngami. So ngaleli langa angithi umuntu ongaphezulu kwakho kufanele usubmithile kuyena noma kanjani noma ngabe uncane ungaka kodwa wena udla esikagogo singakanani kodwa kufanele ukuthi usubmithe ngoba kusemsebenzini. But ngaleli langa mina ngiyacabanga ukuthi ngisanda kufika-ke emsebenzini. So manje into eyenzakalayo ngenziswe izinto engingazi-understand ukuthi kade ngiye kwi-orientation last week satshelwa khona ukuthi nokuthi akwenziwa kanje manje. So-ke mina ngalokhu ukuthi ngifika i-system ishintshile kusanzima nje kumina nokugrab ezinye izinto. So manje sekwenziwa into ekuthiwe ngale ku-orientation ayenziwa. So sengiphuma late uyacabanga ukuthi kusuka le sekushayo 7 usuke edrobheni usale ngithi ukuthi ngoba khona izinto engazi-understand nangokuthi usuperior lo wami uzenze kanjani uzenza kanjani. Ngibese ngithatha ucingo ngoba lolu cingo luzosifaka emlilweni ngelinye. Ngithatha ucingo ngifonela omunye umntwana esisebenza naye ongekho yena. Ngiyadistressa ngokusho kwami ngithi ngiyadistressa kanti shuthi ngamanye amazwi ngelizwi nje liqondile ngiyahleba. Ngiyahlobisa nje sathi ngiyahlobisa ngithi ngiyadistress. Ngiyamtshela ngithi angikafiki ngisesendleleni ngiyothatha iteksi ebuya ezana edobhisini. Ngiyamtshela ngithi into engiyenzakalele namhlanje ukuthi nokuthi angazi ukuthi usister sorry so ukwenza kanjani ukuthi nje ngikuleyo mode yayibona leyo mode ngivele ngiyithumele kanti ngithumele egruphini le nayo umuntu engikhuluma ngayo akuyona. Ukhona ngisho umphathi bonke nje bakhona. Ngingayisi kulo muntu ebengiyisa kuye. Kusuka omunye-ke shuthi omunye ayifunda bese eza kulo bengimsendele imessage amtshela ukuthi wena awukukhulume noma ngomntoladelithe leyanto ayifake. Angiboni futhi nangaleso sikhathi ngibe sengiyayidelitha kodwa sebeyifundile abaningi. Ngaphatheka kabi ngabona ukuthi yabona la uNkulunkulu bengifundisa isifundo ubengifaka endleleni noma ngabe-ke ngiphonsiwe usathane ukuthi ayiye lapha efuna ukungihlazisa. But uNkulunkulu kufanele enqobile la, kufanele enqobile ukuthi ngizonqoba kanjani angazi. Ngakusasa ngayo emsebenzini abanye babhale bathi hayibo ngijele-ke ntontoni nami ngiyasapha emsebenzini kodwa ngathi ngiyaya emsebenzini ngiyaya ngafika ngiyasaba manje ukukhuluma naye ukuqondana naye ngithi ngiyasaba nami ngibheke ukuthi uzothini mhlasimbekeke. Kuphela shift ngakusasa ngikhulume nomunye usister omdala ongaphezulu nje lapho mina nge-agent cha isengipholile enhlizweni kumele ukuthi angihambe ngiyoxolisa. Ngixolise athi wenzeni uyizwile-ke naye inkulumo leyo wenzeni wena kumele ungayoxolisela ngixole ngithi mina no ngifanele ngiyile ngayoxolisa. The fact ukuthi iye kuleya platform engiyithumele kuyona kodwa ngihlelile kufanele ngihambe ngiyoxolisa ngoba bekufanele ngaleso sikhathi ngabe ngizizile sakhuluma indaba. Manje mina iye kahle yaya lapha egruphini uyizwile nento ekade ngiphethe kabi but iye ngorong. Ngakusasa-ke ngafika ngicela sister ngicela sikhulume eceleni. Sakhuluma eceleni ngavele nje ngafike ngaze ngidlala ngathi ngiyaxolisa kakhulu ngikolile ngiphoxile ngiyaxolisa. Sengifuna-ke manje ukuthi usathana akajabe
ngiyaqinisa ngiyazendlala kuwena ngiyazendlala yebo kona ukuthi angi-understandanga but mina ngizanga kuwena ngizoyisho yonke lento sengiyisa omunye umuntu ngiyaxolisa sengisho-ke bazalwane ukuthi usathane usifuna left and right ngathi thithi wenza kahle kodwa usathane uzombona sela uvela jombangene njengalokhu nasezulwini wabona sephakathi uyambuza uNkulunkulu uvelaphi uthi ngivele emhlabeni kozulu uthi uNkulunkulu ngaba uyithintanga yini inceke yami uJobe lapha ekhambeni kwakho usathana akasiyeki ngoba kuthiwa siyabazalwana futhi yithina silandele kakhulu usifuna kakhulu ngayo yonke into oyenzayo ufuna ukumangala ngoba kuthiwa simangalela usuku nosuku uyothi lona ke usakwenza ukuthi lona ke usengumzalwane wakho nakho enzile u1 no2 nakho nje wenzile u1 so nje bazalwane ngicela nje ukuthi noma ubani akavula amehlo siqaphele isikhathi sokugcina sisesikhathini sokugcina impela lapho amehlo abantu nabo bonke abantu abakholwa nabangakholwa athe njo ithini manje ngizobe ngikhulume ubezimisela ukuthi njobe engacela uxolo uzobe uyakhuluma kanjani nosista uzokhuluma athini kuyena ngoba phela uphakamile uthi lo usista ungaxolisa wona angonanga kanjani ukuthini ungoni angithi kuthiwa sixolise ngisho singonile sixolisa ngoba lo muntu uphatheke kabi wesiphathi ke lo muntu yena akasindisiwe akamazi uNkulunkulu wena ke omazi uNkulunkulu uzothi hayi suka vele kunjalo uzosho njalo ngeke sesisho njalo sivunyelwe izwi lenkosi alesivumile lithi asixolise sesingonile so beyibhlungu inhliziyo yami ngendlela ekwenzekale ngayo into ukuthi kwenzakale kanje but ekugcineni kosuku mina ngifanele ngisubmit kuyena futhi fanele ngixolise ngoba ngonile kwakuthi hey usathana ungihlazisile ngifuna uqamba amanga abazalwane ungihlazisile ihlazo phela leli ukuthi ungathi ungumzalwane uvela uhambe uyokhuluma siyahleba vese ke siyabantu uyokhuluma komunye umuntu usathana wathatha lelo thuba lelo wathi ngibhadla sengifake egophini ngifundile isifundo amen